Selam dostlar, şayan rəssamlar. Benim bilen birgə resim yasarga hazırmısınız? Yaxşı, işe kirişəbiz. Aq qağaz biti kerak. Biz anga qora marker bilen surat düşürürüz. Qora flamaster ya qora pastalar uçkıda yarı. Indi bu yar için türlü tüslü karandaşlar kerak bulacak. Nindi tüslerdi saylığı iken? Bu arada motorlar bit. Men barısını da hazırladım. Şulay көңіллерәк болар. Bugün biz sizning bilen maymul yasarbız. Hazır menim arttan qabatlagız. Markerni qo'lga olib, rasm yasay boshlaymiz. Boshda mana shunday tugarak yasab qo'yik. Tugarakni mana bulay o'zgartamiz. Bu maymulning boshi bo'lar. Boshini shashinde yasab qo'yamiz. Mana shunday qiyiq siziqlar yordamida. Bo'ldimi? Haliga yo'q deb o'ylayman. Quloqlari kerak. Mana shunday zo'r quloqlar yasaymiz. Quloq ishini tag'a birer kichkina tugarak yasab qo'yamiz. Hozir endi gavdasini yasay boshlasak da bo'la. Uzuncha tugarak ishini qo'rsog'ini yasab qo'yamiz. Mana gavdasi hazır. Maymullar bik mut hayvanlar. Şoňa ko'ra men ularni kuzatirga bik yaratam. Yüzü de şoyan kilip шығар deb o'ylayman. Mana shunday burun yasab qo'yamiz. Anlaşılamı dostlar? Siz yasagan burunda maymul burnini aşağandır deb o'ylayman. Hozir u keng itib yilmaysin. Ana, endi shoyan maymul hatto tilini ko'rsatib turadi. Ey, dostlarım, ko'zlarini unutganmiz bit. Mana bunda ko'z yasaymiz. Ko'z yasay bilasizdir deb o'ylayman. Shunga qabatlab turmayman. Mening artangina qabatlab borig'iz. Bo'ladimi do'stlar? Bek yaxshi. Kirfiklarinda yasarga unutmag'iz, yami? Shap bo'ldi. Endi qo'llarini yasay boshlaymiz. Maymulning qo'li kishinikini bek o'xshagan. O'ng qo'lini biz aning ali narsa tuttirarmiz ekan, siz o'ylaytirasiz. Men yasay turam. Banan. Ул bit banan bilan siylanirga yarata. Chunki maymullar jilli yoqlarda yashaylar. Endi hozir oyoqlarini yasab qo'yik. Maymullarning oyoqlari kuchli bo'ladi. Şuna ko'ra ular eng buyuk og'och boshina da bik yengilgina minib ketadilar. Qo'llari bilan oyoqlarini o'xshash etib yasayik. Ular quyruqlaridan da foydalanalar. Og'ochdan og'ochga sikirganda quyruqlari kerak yoqqa burilirga yordam etadi. Shunga quyruqni uzun etdik. Maymul hazır. Endi bo'yi sig'ina qoldi. Boshda shashlarini motorlaymiz. Onun için Kur'an karandaş alabız. Başladık. Bulamız dostlar. Yaxşı bulsa, aşık mışığına buyuz. Bizning maymulning şeşi motor bulsun. Şeş taraşxanada bulgan kibik. Maymulning qulog'i da Kur'an tisli bulsun. Amina ishki tugarakni bu yami qoldirga kerak. Qadrli dostlar, bizning planetada 400 dan ortiq maymul turi bor. Ko'pisi og'och boshlarında yashaydi. Shulay uq yer ustida yashovchilar da bor. Quloq hazır bo'lsa, gavdasini bo'y boshlasangiz da bo'la. Men sizga maymullar turida tag'in siylab olayman. Eng kichkina maymul kishining bosh barmog'i xatligini aytgan. Eng zo'r maymul 175 santimetrga qadar o'sa, og'irligi 300 kilogramga qadar yetadi. Maymullar shunday ko'p turli bo'la. Biz ularni ko'z oldina da keltirib bitira olmaymiz. Qantisga oyoqlar bilan qo'llarini da bo'yimiz. Maymullar banangina tugul, boshqa jilak-jimishlarni da bek yaratalar. Olma, aflisun, chiklavik tashiylar. Qo'y bir maymullar, masalan, shimpanze kabiklari qirmisqa bilan da to'qlana ekan. Qo'llarini bo'yab bitirgach, endi biz quyrug'ini da bo'yik. Aferin dostlar, buldirdingiz. Hozir
кызгылт сары карандаш алабыз. Ул безгә маймылның кулак эшләрен буярга кирәк булачак. Менә шулай. Башын да шул ук төскә буйбыз. Борны белән теленнән башка өлешен алсу төскә буйбыз. Бик матур килеп чыга. Сезнеке дә шулаймы, балалар? Корсагын алсу төскә буйбыз. Теле нинди була дип уйлыйсыз? Әлбәттә, кызыл. Ә борыны шәмәхә. Бик яхшы. Менә бананын нинди төскә буярга икән, ә? Яшел төскә. Як, сары, әлбәттә. Безнең маймыл яшел банан ашамый. Шуңа күрә аны сары төскә буйбыз. Банан өлгергән булырга тиеш. Кабыгын әйбәтләп буйбыз. Ә эшен каты басмыйча гына. Бананнар вакытында өлгерсен өчен почмакка без кояш ясыйбыз. Түгәрәк һәм берничә сызык. Кояшыбыз да банан сыман сары төсле. Афәрин дуслар, нинди матур рәсем килеп чыкты. Безнең маймыл бик матур. Ул сезгә сәлам әйтә. Амин, сау булашам.